Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Pred
blagosloven, da u zdravlju i veselju sa svakim Božjim blagoslovom dočekamo najradosniji hrišćanski praznik Božić. Sveti prorok Ilija i mnogi proroci u Starom Zavjetu predočili su i govorili su da će doći veliki svetitelj, da će doći prorok među prorocima i baš tako u Starom Zavjetu Sveta Bogorodica, pošto je tada u zakonu Jerusalima bilo da svaka žena ili mora biti, ako je udata, znači prijavljena je kod svog muža, ako nije udata, mora biti prijavljena, svaka žena u tom periodu se smatrala, ako ne pripada nikome, smatrala se bludnicom. I Sveta Bogorodica, ona odlazi od svog rođaka Josipa, s kojim intiman brak, znači samo na papiru, da ne bi bila osuđeno tadašnjeg režima i tadašnjih vlasti. Međutim, anđeo Gospodnji joj se javlja, kao što slavimo praznik blagovijesti, i govori da će biti osinjena Duhom Svetim i da će roditi spasitelja svijeta. Hoću da kažem da rođenje Gospoda Isusa Hrista, iako danas za nas predstavlja jedan od najvećih i najsvečanijih hrišćanskih praznika, sam taj put u samog njegovog rođenja po čitave njegove apostolske službe, u Novom Zavjetu i proročke i bogoslovečanske službe nije imao ovako. Neka bi Bogomladenac Hristos svima nama dao zdravlja, sreće i svakog Božjeg blagoslova, da dugo godina dočekujemo u zdravlju i veselju, da nam podari mir u svijetu, jer smo svedoci mnogih nedaća koje nam dešavaju, ne samo kod nas, ovdje nego u cijelom svijetu, da su ljudi totalno razmišljeni racionalno, sve se okrenulo prema tim ubistvima i svedoci što se dešava u Francuskoj, u mnogim drugim zemljama, pa i ovdje kako kod nas. Tako da danas molimo Bogomladeca Hrista da podari mir u svijetu, da podari svim ljudima na koje oni vjeroispovijed su bili, isto tako zdravlja, sreće svakog Božjeg blagoslova, a isto tako da bude ljubav između raznih naroda i raznolikosti, a nismo mi birali kad ćemo da se rodimo kao pravoslavci, kao pravoslavni, kao katolici, kao muslimani, nego svi smo rođeni pod jednom nebeskom kapom i pod jednom nebeskom kapom trebamo da živimo zajedno i da jedni druge kao ljude poštujemo i da praznike jednim drugim poštujemo. Još jednom neka bude sretno, Bogom blagosloveno, da dugo godina prosvjeda zdravlju u veselju. Ovdje će otac Darko 9. januara služiti svetu liturgiju u 10 sati. Hriste Bože naš, Mosija mirovi svijet razuma, nebo zvijezda služaš i zvijezdoju čakusja, tebje klanja pisja sam zugradi, i tebje vjedjeti svi svog i vostoka, Gospodi slava tebje. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluje. Osvećuju se ovi badnjaci blagodaću i dejstvom Duha Svetoga i vodom ovom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuju se ovi badnjaci blagodaću i dejstvom Duha Svetoga i vodom ovom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuju se ovi badnjaci blagodaću i dejstvom Duha Svetoga i vodom ovom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Molitvama svetih otaca naših, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Blagosloven Bog naš, Podatelj vijeka vjekova. Amen. Roždenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, osija miro i svijet razuma, nebo zvijezda služaš ti zvijezdoju čakusja, Tebje klanjati sja soncu pravde, i Tebje vjerjeti svi slatimostoka, Gospodi, slava Tebje. Osvećuje se ovaj badnjak blagodaći dejstvom Duha Svetoga, vodom osvećenom ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovaj badnjak blagodaći dejstvom Duha Svetoga i vodom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovaj badnjak blagodaći dejstvom Duha Svetoga i vodom osvećenom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Roždenstvo Tvoje, Hriste Bože naš, osija mirom i svijet razuma, nebo zvijezda služaš ti zvijezdoju čakusja, Tebje klanjati sja soncu pravde, i Tebje vjerjeti svi svoti vostoka, Gospodi, slava Tebje. Svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hrista spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hrista spi, sveta djeva nad njim bdi. Danas Srpska pravoslavna crkva sa mnogim drugim crkvama u dijaspori i cijelom svijetu vaseljenju slavi jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, to je Božić. Kad kažem najradosniji je za cijeli pravoslavni svijet je u tome što Božić predstavlja, znači Otac šalje Sina svoga rođenjem Hrista od Djeve Marije na današnji dan predstavlja on sam da će spasiti ljudski rod od greha, smrti i đavola. Božiću predstoji on je samim tim veliki praznik, samim tim pored Vaskrsa, ali kao najveseliji i najradosniji hrišćanski praznik zato što predstavlja rođenje njegovo. Njemu prethodi šestonedeljni post gdje se pravoslavne porodice širom svijeta pripremaju. Taj šestonedeljni post zahtjeva post, znači ne jede se ni meso, ni nikakvi mliječni proizvodi, obično znači na povrću i ko može na vodi da posti, znači bez ulja, ko ne može posti na ulju i pričešću, to jest svake nedelje vjernici se češćuju i tako se spremaju za ovaj radosni hrišćanski praznik, to je danas na Božić. Sve se porodice okupljaju u svojim domovima gdje se peče jedna pogača i obično u tu pogaču se stavlja hladnjak, žito, stavlja se neka para novčić i onda se to dijeli između ukućana istog razloga što žito predstavlja normalno rod za zemljoradnike i može biti za se bave poljoprivredom. Badnjak predstavlja, mi smo uzeli pravoslavni narod badnjak istog razloga kao to se prinosi kao na
žrtvu zato što je Hristos pred nas ljudi radi našeg spasenja stradao za nas, a banjak smo mi uzeli kao Božje drvo istog razloga kada je rođen Hristos. Mudraci sa istoka koji su došli taj dan, oni su njemu došli sa poklonima, sa smirnom i sa mnogim drugim poklonima. Mi uzmamo banjak kao prinos Gospod za najradosniji praznik za rođenje njegovo. Što se tiče još oko praznika Božića, prethodimo badnji dan gdje normalno muška glava porodice odlazi i sječe taj badnjak da bi donio, obično se ide to u ranim jutarnjim časom u 4-5 sati i donosi se kući ujutru, gdje ga normalno čovjek koji ima svoju suprugu i djecu, gdje ga sačekaju i oni ga žitom taj dan prskaju, on taj badnjak unosi. Između ostalog, najznačajnije je to što danas na Božić se služi sveta liturgija, gdje svi vjernici mahom dolaze da se pričeste i posle toga normalno odlaze svojim kućama gdje sa svojim porodicom se pripremi taj neki prigodan ručak i proslavi ga. Božić se slavi 3 dana, znači 7., 8., 9. januara, služe se liturgije svaki dan, što je 3. dan i jedan od velikih svetitelja, sveti arhidžakon Stefan, gdje dosta pravoslavnih porodica slavi tu slavu. Taj sveti arhidžakon Stefan još po tome je poznat što je bio prvi mučenik koji je za Hrista stradao, time ovom prazniku Božiću još više veličava, jer 3. dan se slavi sveti Stefan. U narodu pravoslavnom pozdrav koji se koristi za Božić, to je mir Božji, Hristos se rodi. Ovo je prilike da svim vjernicima, gledalci na televiziji, i ostalim televizijama, da čestiti i da kažete koju to poruku vjernicima, ali svim drugim ljudima treba da danas sluša. Pa Božić, kao najradosniji praznik, prvo treba da donese potvrdu da nas na ovaj praznik, bez obzira koje mi nacionalnosti bili, ali svaki narod, bili to Srbi, Bošnjaci ili Hrvati, trebaju da se trude da svoje praznike njeguju i cijene. I normalno ovaj praznik Božić donosi jednu lijepu poruku, radosnu poruku, a isto tako poruku mira, da svi narod treba lijepo da žive i s druge strane svjedoci smo ovih nemilih događaja koji su cijelu našu, što kažu i planetu, našu državu, zaklatili da je dosta nedaća u proteklom periodu se desilo. I ja kao sveštenik ispred Visokog Srpske pravoslavne crkve želim svim vjernicima širom planete, dijaspore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske da čestitam najradosniji hrišćanski praznik Božić uz tradicionalnu poruku mir Božji i Hristos se rodi.